witwa rero Diego Gomez atega ivi, atega ukuguru kose. Witwa Desire Doué wari ufite umupira yarari muri batatu. Miguel Almiron yarari muri batatu. Juan José Caceres yarari muri batatu na Diego Gomez. Aho rero Diego Gomez ni wisurambikamo akaguru, hanyuma ahita akorera ikosa witwa Desire Doué. Hano rero umusifuzi Tantashev ava kureba kuri VAR. Reka turebe umwanzuro afata. Ati after review, number 8 of Paraguay has committed a foul to number 20 of France. Decision is the penalty for France. Ikipe rero y'igihugu y'Ubufaransa ikabibonye penalty ku ikosa Diego Gomez akoreye witwa Desire Doué. Desire Doué winjiye mu kibuga asimbuye, bivuze ko rero witwa Kylian Mbappé aramuka yitsinze nawe arahita yuzuza ibitego 7 mu gikombe cy'isi, akomeza kugendana na Lionel Messi. Penalty ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Penalty ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Ahangaha Ubufaransa burahita bukwica. Ahangaha Ubufaransa ntabwo uri buze kubukira. Ahangaha Ubufaransa ntabwo rwose buri buze kuguhereza. Ousmane Dembele afata penalty, ahita afata umupira awuhereza uwitwa Kylian Mbappé. Kylian Mbappé rero muri penalty esheshatu zeruka yawushijemo penalty imwe yonyine. Kylian Mbappé rebana n'umuzamu Orlando Gil kuri match y'ikipe y'igihugu y'Ubudage yarazaruye amahinguzi ko gufunga Kidore atari ibyinaha gusa. Mbonye umuvanaho Paraguay nawe ufunze Kidore. Kylian Mbappé ugiye gutera rero penalty y'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé rebana rero n'umuzamu Orlando Gil n'umuzamu ikipe ya San Lorenzo d'Almagro yo muri Argentine. Mbappé Lazo Kylian Mbappé. Reba ukuntu umuzamu Orlando Gil ahagaze aramubara neza. Orlando Gil afata uruhande, Kylian Mbappé atera mu rundi. Uyu ni igihanyanswa, uyu ni umubiteri mubi cyane. Kylian Mbappé fungura amazamu ku ruhande rw'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Kylian Mbappé yuzuza ibitego 7 mu gikombe cy'isi cy'uyu mwaka. Kylian Mbappé anganya ibitego na Lionel Messi mu gikombe cy'isi cy'uyu mwaka. Kylian Mbappé akomeza gusatira Lionel Messi mu bitego byinshi cyane, mu bakinnyi batsinze ibitego byinshi mu mateka y'igikombe cy'isi. Kylian Mbappé terekamwa bawa minota 70 y'umukino. France 1, ikipe y'igihugu ya Paraguay ubusa. Ubwo rero Kylian Mbappé akaba yuzuza ibitego 19 mu mateka y'igikombe cy'isi, hanyuma akaba arushwe igitego kimwe na Lionel Messi ufite ibitego 20 mu mateka y'igikombe cy'isi. Ariko muri iki gikombe cy'isi bakaba banganya, kandi nkakubutsa ko witwa Kylian Mbappé byibuze abura nk'ibindi by'isi bibiri byiza. Bafite imyaka 28 kuri 32 kuri 36. Aho hose witwa Kylian Mbappé birumvikana ko azaba habaye cyane.
hanyuma nawe yagira ukuramba na 40 yayigeza, why not? ubwo aho ngaho ugahita uvuga uti yaba afite nk'ibindi nka 3 imbere. urumva ko Kylian Mbappe biranaganisha mu kuba yaba all time top scorer w'igikombe cy'isi. ngayo nguko rero Kylian Mbappe terekamo bawa Kylian Mbappe ashyira ikipe y'igihugu y'Ubufaransa imbere muri uyu mukino. France 1 Paraguay 0.